Ay mga sisilab, na ako karon sa Villanueva gikan mangko Cagayan de Oro City. Kana bitong magyaya ang atong igsuon nga wa ta ka prepare bitaw. Nga manungas gid mig bukid unya wa koy dala ako rang giti akong dala pa ingon sa bukid. Unya kay pag maabot mo dito udto na unsaon na mo ang mo paniudto ani. Lapit mig diri Villanueva kay lami man pod ilang litsunan kay na ay daghan offer na ay atsara na ay napay lumpia, napay tosino og daghan pa. Og litson nga dakuon man iyang litson ay. Murag di ka magansi ani sa biyahe ang ilang litson manok. Og naghiwa man si kuya sa kanang litson manok. Ako ang gibiyo diri ang gym sa Villanueva nara o mo na diri napita sa unang gabaklay-baklay ko ni gadagan-dagan pa sa gamay pa ko. Unya iyang litson no, pertig yung lamia nga tan-aw ni mo gatuyok-tuyok kay dagko kasangatanan man ni oy. Unya mao lagi to kay akong na kay isa ra man kalitson na akong napalit. Isa kalitson. Aw, nag-offer man siya daghan kaayo na pa may iyang gi-offer sa ako pero wala na ako gipalitanan kay di man makayas tong budget. Di na ta magpalabi og ani palit kay na pa may bukid ani mga palitan nato dito og nay daghan mga mapalit nimo pod. Lagi ko ka prepare ani sa kuan pag yun sa syudad. Kay kung naka-prepare lang talaga gid ko no, magluto na ko daan. Unya ang pag-alok na ko nga maato mig bukid kay wala pa man ko naka-ready kay gikan gi ko sa massage perting kapuya. Mga 1 hour later naabot na mi sa amo ang payag. Unya kay ni ulan man aw ang akong igsuon ila lang pong hinluan na among gisakyan. Dala na po tipid sa atong tubig kay wala layo pa ang tubig na mo ani. Puno pilay palad sa unggoy kung mga tigulang nga taani diri sa bukid kinindot dit kayo ang ambience diri ug ang paligid. Farm gamay, lingkod-lingkod gamay, mga pinana ba no kung matiguang na ta. Inani among life diri sa bukid guys. Unya pag abot sa gabi kuan mi diri nagpausok-usok mi para sa lamok dagko kay lamok diri. Pero kung akong pagmasdan akong ma-feel no kung ang hangin ay kusog wala gid sa lamok. O grabe gid ka kuan diri guys tugnaw gid kaayo sa bukid mo nang nagpa init-init mi diri dapit sa amo ang paligid. Tapok-tapok mi ginagmay diri og pangbanding sa among mga anak. Unya og pagkabuntag ani mo na iyang paligid guys so nindoti kaayo ang iyang hangin, ang iyang kuan sa kanang pag-come up sa sun bitaw nindot gid kay mong piling mga ayo din kag grasya sa Ginoo aw lami kay mong paminaw. Og lain man diri ang ulan guys kay magsindahan mo ulan og gabi buntag nana ba. Unya akong mama pagkahapon-hapon kay namagay mo batog sa among mga mananap bitaw unsay ngalan ani nga mananap oy. Unya akong mama kay mura man akong kalingawan kay mura man akong tapad maghinilot tayo usahay mag-away mura nga among kinabuhi sa akong mama. Maski ginali gini among mama amo may pinanggag ayo oy makita lang na ako niglaptan na akong mama magdikan ako walupot bitaw joke lang. Banding gagmay sa akong mama kay tigulang na akong mama kinahanglan tagaan natog panahon natong mama kay bising makaingon pud niya tog giabandon no. Tagaan ginatog kay gayon ang atong inahan nga masuri-suri po nato sa kabukiran kay kabukid na mga diyang ganahan ani. Og lain na bagay mga tiguang kay di na mabitaw ni mo pamansin kay busy pod kay kasighilot parihara gyud na sa mga masayista diri sa Cagayan de Oro. Makaingon na din na siya giabandon no kung di nimo mapansin. Unya kung mobisita po ka sa bukid kay imong uncle kung mabiyaan nimo miingon na pog kuan na pod kaayo ako na pod mabilin kanang lain na pod kaayo mingaw. Basta kung way klase gid no maglaglagin mi sa akong mama ug sa akong igsuon ug magbaning-baning pod mi sa among mga cousin ug uncle no. Mo nang magbisita mi sa bukid malipay na pod baya na silang mabisitahan. Thank you for watching.